Ingabo za Pakistan zifite zimwe mu mashini za gisirikare zateye imbere cyane ku isi, ariko se zifite ingufu zingana iki? Ni izihe modoka za gisirikare zikomeye cyane zifite, kandi se zashobora guhangana n'ingabo zikomeye ku isi? Uyu munsi turaza kubisuzuma hamwe, turebe top 10 z'imodoka za gisirikare zikomeye cyane mu ngabo za Pakistan. Muri uru rutonde turibanda gusa ku modoka zo ku butaka, dusiga amato n'indege za gisirikare ku zindi video zizakurikiraho. Ariko mbere yuko dutangira uru rugendo rushimishije, ntimwibagirwe gukanda like no kwiyandikisha kuri uru rubuga niba mushaka kubona izindi video nyinshi zerekana urutonde rw'imodoka za gisirikare zikomeye ku isi. Nimero ya mbere twihuse turahasanga Mohafiz. Mohafiz ni imodoka yitwaje intwaro yoroheje igenewe gutwara abasirikare. Yakozwe n'uruganda Heavy Industries Taxila muri Pakistan, yagenewe gutwara ingabo vuba no gukoreshwa mu kurwanya imvururu. Mohafiz ishingiye ku modoka ya Toyota Land Cruiser ya Hindu, kandi irakunzwe cyane mu ngabo za Pakistan kubera ko ikomeye kandi ikoreshwa mu bikorwa byinshi. Ifite uburemere bungana na hafi toni 3,600, ikaba ishobora gutwara abantu bagera ku 8 harimo umushoferi n'umuyobozi. Ifite ibyuma byirinda amasasu matoya, amadirishya adacika byoroheje, ndetse n'utwobo abasirikare bashobora kunyuramo barasa bari imbere. Ifite moteri ya mazutu ya santimetero kibe 4,200. Ishobora kugenda ku muvuduko ugera kuri kilometero 100 ku isaha. Nimero ya 9 turasanga Al Hazal. Al Hazal ni tank ya gisirikare ikoreshwa n'ingabo za Pakistan, yatejwe imbere ishingiye kuri Ta-54 na Ta-55 zo mu Burusiya bwa kera. Yashingiye kandi mu gisirikare muri 2004. Ifite ubushobozi bwongerewe mu kurasa, kugenda neza no kwirinda ibitero. Ifite imbunda nini ya milimetero 125. Ishobora kandi kurasa tanki n'izindi ntego zikomeye. Ifite imbunda ntoya ya milimetero 12.7 yo kwirinda indege n'iya 7.32 iherekeza imbunda nini iremereye toni zigera kuri 44. Ifite moteri ya horsepower 730. Ishobora kugenda kilometero 35 ku isaha, ikagira n'intera igera kuri kilometero 450. Kuri nimero ya 8 turasanga KRL 122 Gazab. Gazab ni imodoka itwara roketi nyinshi, yakozwe muri Pakistan n'ikigo cya Kahuta Research Laboratories. Ishingiye ku modoka zo muri Korea ya ruguru BM-11, kandi ifite ishusho isa n'iya BM-21 Grad. Ifite imiyoboro 40 irasamo roketi za milimetero 122, zirimo na roketi ya Pakistan yitwa Yarmouk, ishobora kurasa intera igera kuri kilometero 40. Iyi mashini ifasha ingabo gutanga ibitero bikomeye ku ntera ndende, igatera ahantu hanini icyarimwe. Kubera ko kandi igenda vuba, ishobora kwimurwa byihuse bitewe n'uko urugamba ruhagaze. Nimero ya 7 turahasanga SH-15. SH-15 ni howitzer, imbunda nini yitwarirwa, yakozwe mu Bushinwa na Norinco. Ikaba yarakiriwe mu ngabo za Pakistan mu myaka ya vuba. Ifite imbunda ya kilometero 155. Iri mu modoka ya 6x6 ituma ishobora kwimurwa vuba cyane kandi byihuse. Iremereyeho toni 22. Ishobora kurasa amasasu atandukanye, harimo n'afite ikoranabuhanga riyobora, ikagera ku ntera igera kuri kilometero 56. Ishobora kugenda kilometero 90 ku isaha. Ifite n'ikoranabuhanga rigezweho riyifasha kurasa vuba kandi neza. Nimero ya 6 turasanga Fatah ya 2. Ni system nshya ya Pakistan irasa rocket iyoborwa neza cyane, yagenewe gutera kure cyane kandi neza mu buryo bwihuse.
ishobora kurasa intera igera kuri kilometero 400 zose, irenze cyane Fatah ya mbere yarasaga kilometero 140. Ifite system y'ikoranabuhanga ikoresha GPS n'iyandi mashini ayifasha kurasa mu buryo bw'ukuri cyane kandi bwihuse, aho bivugwa ko ikosa riba riri munsi ya metero 50. Ibi bituma Fatah ya kabiri iba imwe mu ntwaro zikomeye cyane Pakistan ifite mu bijyanye n'ibitero bya kure. Nimero ya 5 turahasanga M19A5. M19A5 ni imodoka irimo howitzer yo muri Amerika yakorewe amavugurura. Pakistan yayiguze izigera kuri 115 muri 2005. Ifite kandi imbunda ya milimetero 155 zose, ishobora kurasa intera igera kuri kilometero 24 ku masasu asanzwe na kilometero 30 ku masasu yihariye. Iremereye toni 25. Ifite moteri irenga horsepower 400, igenda kilometero 55 ku isaha. Ifite ibyuma birinda abasirikare amasasu mato n'ibisasu bisandara. Kuri nimero ya 4 turahasanga T-80 T-80 ni tank ikomeye cyane yakozwe muri Ukraine. Pakistan yayiguze izigera kuri 320 hagati y'igihumbi 1997 kugeza muri 2002. Ifite ibyuma byihariye birinda ibisasu bya anti-tank. Ifite moteri ya horsepower 1000 zose, igenda kilometero 70 ku isaha. Ifite imbunda ya milimetero 125, ishobora no kurasa misile ziyoborwa, ikagira n'imbunda ntoya za 7.62 na 12.7 milimetero. Ku mwanya wa 3 turahasanga Haida MBT. Haida ni tank nshyashya yatangajwe na Pakistan muri 2024, ikaba ari iya mbere mu iteranyirijwe muri Pakistan ku bufatanye n'Ubushinwa. Ishingiye kuri VATA-4, ifite imbunda ya milimetero 125. Ifite autoloader, ibyuma bivanze biturika birinda tank ndetse na system iburira umushoferi igihe igiye kuraswaho na laser. Ifite kandi ikoranabuhanga ryo kubona ijoro, bigatuma ishobora kurwana umunsi wose nijoro neza cyane. Nimero ya 2 turahasanga Al-Khalid 1. Al-Khalid 1 ni tank igezweho yakozwe na Heavy Industries Taxila. Ifite imbunda ya milimetero 125. Ibyuma byongewemo bifite imbaraga, moteri ya horsepower 1200 zose, ituruka muri Ukraine. Ifite kandi kamera nziza zo kurasa neza, air condition yo gufasha abasirikare na system yo kurasa yatejwe imbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga VATA-4. VATA-4 ni tank yo mu rwego rwa 3 yakozwe n'Ubushinwa. Pakistan yinjiza mu ngabo muri 2021. Ifite kandi imbunda ya milimetero 125, ishobora no kurasa misile. Ifite ibyuma bivanze bituragurika byiyongera. Ifite system yo kwirinda intwaro zikomeye za kirimbuzi, imiti n'ubumara. Pakistan bivugwa ko yatumije hafi tank 300 za VATA-4 zigenewe ahari umutekano muke cyane ku mupaka w'Ubuhinde. Yubakiwe guhuza umuvuduko, imbaraga zo kurasa n'ubwirinzi bugezweho. Nguko uko bimeze, izi ni zo modoka 10 za gisirikare zikomeye cyane mu ngabo za Pakistan kuri iki gihugu nacyo cyihagazeho ku mirwano. Ese imodoka wakundaga wayibonye? Tubwire mu bitekerezo hasi, kandi ntimwibagirwe gukanda like no kwiyandikisha kugira ngo mukomeze kubona izindi rankings nk'izi ngizi. Ntiwibagirwe gutanga igitekerezo cyawe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi tubagezaho kuri urubuga rwacu. Mwari kumwe natwe kandi tuzahora turi kumwe. Nyagasana komeza abaha umugisha.